Das sind Schar dan bor pite dan banut bakren. Mo da trai kiwe ya ka hok ro pi ya wadau. Le mare bat yam sha papa jongki. Mimi papa don basyo yang imene hakam berkelas ong utitus ya preston. This made me more interested to vote for VPP in 2028 election. Kakna kai uniu MDC sora. Sngau klung. Ko ting bom yo tu shu hab le iathuh ken. Longkum kena ren mo hab le iathuh hau pa preston. La yanya ya ka VPP. Le iathuh kinong tu shaw nong tu. Biang pa ba pet kini gimen tu. Men shua ba yo tu te. Ju pen mentapan bom yo tu shu pet yam rem. Good job VPP. Nang yai rem ban kershan pra ngate. Ha pra ham mare shaw try bosi. Ikam kai para ramba ban lek kumne. To saya perkat pi kibatep kon ne bom. Ha pra. Kena sudah kini. Wat kuslai pra ngi pa ngi don rangkat kini tang kalengon kiriu tu kim kam kipai ba. Ani din hab le yakendu be yaw maduh ba umla ayannya. Le ran konstituensi sora long live VPP. Kini liang pyrshah kikwa ban penja burom ya pra Henry kimla ban bopra upe kistai. Pe lut pra liang pyrshah ko kun garo hau pra. Haba arsam upa kunru ki arsam lang balai hab yakendu yaw selen. Kane ka pausha ka jingleit penselu jong hiak NPP ya kini ki MDC pemerintah. Wat kuslai kono kershan jong ka VPP ngimon no shu ya ka VPP. Napile sya mondiru. MDC kena rin. Kiki lei wud yo penhap nat numbos. Kating sudah ki MDC la pyrshah. Upai pa upisyar kampa to blade. Tu tahu tumai yau kasi jungi baun sing tu jengmon kenang bengin nang kiu hak liang barok. Kongres betitus la pulih jai ki komen nang nela syai kan sa ra syai darbar kan sa lei pensoi syamadu jong ya ting ya pra hau pra be arajar arpu pra kimat ya lei sto who cares te tamne perlok kubleshbun.